maro model na le. Udah maro model na. Cantik itu gimana kamu? Ini macam tiap po. Ini malis maro le. Ya Allah, aku turun orang mesti nanti. Nak pasti sendiri di mana kulan. Yang tu kalau langsung lempar Serina sang tu. Putih, warna yang tempelan tu sini. Cantik itu. Susi benar-benar laku Eropa, kapang. Wah. Malaysia be makan. Lama Malaysia be ma sampero. Sampero tanak. Beli besi bawa secara langsung tadi nih. Tis dah kok kira Mercy hari. Ya, tanya rumah dari yang terpas itu. Kalau dia bisa sebelah situ kamu. Kalau itu ni supaya dia makan Lombok. Lombok yang tu. Indonesia antri tapi gila lah parah kumpul ikan di balik. Dia yung pangalia. Din. Kalau kau ikut terang kau lagi. Oh yung main kau dile. Di kayan yung apa nak madiul pinang kuntir tiba le jumbo puri mati. Tayo na boleh jumbong do. Yo, Putor sing hari. gara-gara tu uno laku tapi itu perlu gere sang kalau nang susu ko masih to ko pengaruhi kapang na kaya mungkin terlalu asam berkat tu mereka ya Rumah coba gara-gara di kolam mana no? Kolam terpal. nala ko kolam terpal ko itu polok pakian ni netralkan piston ni dolo ang pasil piston ni ano yung vlog to berapa susah bibit na dinala nalipesan pina sangala ko pesan 500 no ko ada bonusnya 50 oh kurekan na kung tama sa tanang na 500 ko pipay kita mo pakai no musim kita mau pakai kau itu tidak jujur itu kok nanti di berapa kekurangannya bos nanti ditambah oh, bukan masalah itunya tapi saya tanya tadi bilang berapa dalam ini bilang 550 dengan ada bonusnya untuk mengantisipasi kematian oh direkan aku dekat aparatur ring kasir plona. Lipai di ko balik-balik. Kalau balik sana apa aku dampi. Kita sekarang dapi mang kelos. Oh, bermain nali na. Nah kan kula lo ke asik. Buat tidak itu kan dulu ko ain jangan ada di living. Padahal tekan daw ko. Iya, atare ya kan pokoknya malam kumua setengah malam ko pas 500 lah. Iya. Error si Pitu kan mungkin salah rekin. Tapi ada nakuha 550 tanpa bonus yang antisipasi kematian di jalan. 50. 50. Oh kurang kenapa parah tuh kasih puluhan. Kaya mana masuk akal tak kira ko bonus dia list 100 na bonus 50. 500 kali.
Kan 1,000 misa atau ukuran 9-10. 9 sampai 10 cm. Oh, kurekin aku di kartipai na 490 lebih itu. Akhirnya kemarin nakalalang pira. Ah, loro kenalan to. Kasi din na pakai na kali. Iyo. Jadi ketimi balik ke jali si masabu-sabu na minda parit lo. Toro rekin na Mati ini. mati mani. Ay nang kepercaya mo ka ako sa ngalat na koy ada lebihnya karena jujur diri na. Uy ay na kami nanti ditambahkan lagi bosku, Pak, tidak usah. Cuman kau harus jujur juga. Ya mah ini mau tarik kan cocok si Papa Lejong may polopo. Rapin dia try kan anu betul. Siya nga ranuin na to. Iyo. Mungkin kadar asam na beda. Dahil ko pala ito gereja, nakulang masaluka mo ito raya. Disuruh din ni Luzon ito raya, no, puro ko mati. Tapi ito di puro ko dulon raya, tayo na mati. Mungkin may pedara rin doon. Namit lang ito di lakaran ni Kosovo, kaya na po ito na di sasaran di basi-basi sito na di nasuan ay kasi ira-ira sila ti petari po di pa ya pura mampu lah tamrakan nasarato dito di siapa kaya Sa may budulog tiro na ang ko. may mata sa akin nadoro to siya 50 prok ko to na kan kurekin to na di sunday hoy na. Para marempa siya pa marempa kay kurang ngedara jong salan mati lampu kan mati duga may tuwa no Ay Mati kajumbo ko balik. tahan na bang sunod ni kajumbo. tayo ke jumbo masalah oksigen rin jong tayo masalah ini lor kala lantar ulang atau jas pala katar ulang to angin dia dukar kati jo Curan. Ba, tilala na potong eh. biar tilalan nanti angin ta menatar ulang di jam tuh deh Ano yan, hindi ni Belo, tiro tulog kita ko daw. Lalala kisapan. tanah tuh dulu Weh. Ya, lalan tuh nah. Kata na tagi gitu yung. Uko pa to. Hindi, nandun parandang. Parandang motor itu. Parang na to, tinuksong ba? Iya.
Kami pelibong ini sit kiri kementara muka. Sabi po, kuan na po yung napilama kayo doon pagi. Iyo. Ito na, rampo man na kanyo to mo to na on. Tabam suari na si mami mamana sa tag. Karudo ko na ala. Lagi tak mamakal to na do ko ni. Telepon tu po ini aku sambil selesai mo gina. Halo Om. Ya kenapa Om? Di jalan menuju Bumpes, Buntu Pepasan. Mau ke Mamara ya. Aku mulai balap-balap top balap. Di bangkai ki. Ah, na di siya itu sini pepapan Mas. Ana yari ya maksudku lebih kau bisa juga masak mau lati tantar kalau so nak misalkan di pesi bapak kami. Nah yo mertua malam nari mati le. Ana lambai ko siyang bamin sa ko. Aku yo tu kompresor kenan le. Kita cocok pa. Mar Igor kalangara ka bengkel. Maksudku tapi ko lan danai. Oh. Iya, maksud sakit pulsa itu maka adalah. Nambe pira mo lin kenalan. Lako bukulo no to mamarayan anu manantar bibit nem pasti bay matikan pa markan ko mas. Dipakai nama anu. Nanti laku time gua tay di ko na surusay na ito tulo may anu. Dia akan diet mati bisa pesan ni. Dakaran mo kaya bosku. Ku tandain pasti runtunan ni. Dakar na ki apa? Pisarkan pisan ni auto na pamito. Ay, dala tanal likuro na si Dorsing ta. Si pira kaya urun diet mati. Ay, ramang mo ibang auto pinus. Ang kami long kurang sing sama ni. Nasing itu na susah ekonomi te ekonomi. Ya mungkin, nakar mo ke bos kutuan. Apa aku pikir? Iya, pemdom-dom bisa ba? Ku, ini bisa 5 ko lampis sama mau 5 ku pakai mana? Kalau aku pakai ku pakai sama apa pun ni. Nah kaya apa itu? Bisa kaya, udah dia beri masuk mel dia tu, bisa sampai pasal memang boleh. Oh, yo, urus-urus pirol tu sama bosku. Kayak bisa mendekar-dekar anak aku deh. Oh, oke Om, ya. Terima kasih informasinya. Wah, gimana tuh belum satu episode. Tam kuang kira kau kira mati pun itu komen sekarang itu mah. Itu pulang ku telepon tanang kai. Bi mana nasi yang sulit kai itu. Padin. Buat mana daka. Di pedagang tuh. Iyo. Masalahnya, ya itu pakai naki. Nakwa minta maaf te Om. Terus saat ya ku to bang rokok pulen na molotong na sang layar na. Yom ku sang tu kulang pinangkut. Isar ke tia peda layar na mandarusak to bang rokok yo. Jadi ku kecuali kita to bang rokok tembo. Mungkin bisa to. Siya na 100 share paso melangan. Nak na 7 share ya to. Para kita ni si 700 tu paso mel. Manito yung pan. Iyo, popan sih.
Teper, kumol yung may teper. Kaya pa. Baribu tuh deh. Betul. Extreme pun bala oleh. Ari gitu kumur kubog sengal din lalas tu imbi talura tum terik mai. Pa mil psidon iti. Masih din ro po yung sido. Puma pici tong ka. Budar kalalan di kompas kiri nanti. Iya. Itu lumayan loh. Diri. Alagan nasi may pulapun itu le. Pakai mga pulapun tu kisah dong. Rinding na man. Iya, di puto may pulapun ya tu. Bawa sali dulu rinding. Dia mau itu sali. Di pulapun tu namanya. Pilipino ano gitu. Bisa saja mentutup ke. Oh dia spal bar karena kita musim. Oh an bahasa beli itu. Bujun dia bahasa kita belian sulte. Lempo. Oh. Sono mo kilo kepe. Kusada un kilo to. Oh ya tuan, tiku pasang mo dito, tikungan dia jung. Halo Om. Ya. Oh bisa kapuan nanti. Itu 60 liter harga 70 liter harga teh. Bisa ke trek. Iya. Tidak mau kain dia itu loh, aku pakai nandakar nalasa sih, mau kembali ke anu. Ini, lah dia perigo na sama na pol sekti mati. Niki di kateme to bawahan deki. Oh pangkat bintara lagi kita no. Nadako pati sepakat sama ni kutar masalah ya. Enak kita natar kita persol kamar tapi itu mana itu laku pakai bangsia. Dia tu na susu tu ya mau kai dulu mendekar nau. Maram itu tar persol kan. Iya, nah cocok betul maksudnya. Ya menasangan tuh saling apa sambil menyelam minum air. Iya, tak ada air rasi. Yo, Dakar mo to kayle, bosku. Mo pepeso melampisan na iti. Soal motif dako koordinasikan ni meto tu motif na le. Kaya desemi. Oke baik, ya. Ya oke baik Om. Balbab di kompresor kudai del patur rubasi. Pompa nu ba marjalli. Dem para kata lamang garagano. Dem para kata lamang bengkel. Pas balik sulto ko. Patla di siya berdal tu trekkeran wa. Di ba sa amnek masih keluarga basa ng kepe. Sa din ko ipapatong lang ang deti. Takdir lo. Nabutun dia kita lo. Taksa lah. Kayaknya. Patahan bakyo to lang ang to kayanya. Motor ni. Basta yung miti sa bakal kailan. Tadi ni pakai security pabtik maroto ke tiro na lang. Oh, tes kudo ano. Meski do selanjut pore polo revision. Yang kabe naman malapo. Ano Jelex. Birisan karang.
Oh, mana sih ibu nanti? Apa paling tiro ko kasi hindi. Mari min lang din dito sa awan tili. Ya nabawahi pati may kinamurong. Hindi tutulay ng ano lugay niya lino eh. Bajingan lili. Iyo. Kasi magdidati kay uran-uran ko dito ay. Wala mama dito kay Kung biasa mo. sister ko punca oh. Hindi. Kumang kejadian na stumina. Kasi ada teman pusang ano yung tumko. Torpedo Jalan-jalan tuan lu kay naropo kalong. Ya kan naropo ko bongin na Pasti guru to korban kita. pasti buda to na bakin na no. Apa betul? Wah, pikut eh. Alarm na baru ko na aktif kali ni. Pati. Kasi setiap kaya jam 8:30 9 nito. Terpisah mo kutu telepon ko yung tao boy. Nani HP mo nito le. Nomor iyo. Kata mo ko to Samsung mo. Ngisem kis darat tu na pete si waya. Eno robot mi sa aman. Yo to mo na mamili kay darat pete sa badi hotspot mi sa. Na hotspot tani puro to jendela tanam saru. Melo siya minta tili lang to mo pakai di banding Telkomsel. Itu tria. Marah-marah ke paket data tu 100 sahab na 70 giga. Telkomsel 130 na ay. 150 kita memang pista. Boleh sambal 50. Dera nam si pungal ton bili. Bina. Pungal ton. Wah, hindi apa. Iyo pa yun. Ano pa iti? Limpo pa iti. O yung nandiol tuli. Iyo pa yun. Tay bilin di iwa ko sa ano mo. O kumata. Pila pala ko. Biro pa. Bila tu ngoli. Em sama ni aku tili petugas daya sangat tengok ket kurung lagi dia dah. Tengah telefon dah ino. Daya sapan? Daya iyo kepala pian apa? Buntu Pepasan. Oh, Buntu Pepasan. Iya. Daya kecamatan Buntu Oh, Pepasan. yang kabur juga kira aku bilang aku. Lagi tanah apa? Kata kami tu bandel yang dilempar ke Mambila. Siya to ta kitu parentana bos demi mana data. Zaman-zamannya di Pogo tu. Malin data tahu. Sama bagian kependudukan di mana tuh? Anu, di mana tapi pemilih dia memang kumpulan. Inang aku tak ada ke store. Dari Japri. Lasuiska, penempatan baru, Mangkao, Orang Tebu. Rantibu. Itu sama ni kita tu milo-milo na datang tu ko di pojok di kecamatan na. Selalu kali pernah na evolusi po. Tak ada aja. Yang kurang evolusi lah masa nalu nak kurang evolusi wah.
Tapi lang durante buwan na bende. Samantaya Baru pulau po. mana sa mana po. Samantaya rampur ko pete ne. Nala maksimal kir kaya macam itu sedang kemandapi ki pusing ki. Tadi saya atau ditahan lagi kan. Oke, cantik dia pun ujungnya. Papan ya, mau kayu anu papan tu deh. Kayu apa sekarang tu? Kayu lin. Jadi masih sikan dia kira. Oh dia tu peternakan Susi sisik balik tu. peternakan tirung. Lagi ragam berlantung pun ini saat ini. Dia ada tu rumah seleko ya. Naprian sa bakani dari MT mi. Dia kata tu anu Edi, Edian tu pangguro. Narjona sama mama saninal tu. Sis tu ni ko tu tiron ni ko tu kan 160 na lande tu. Nena tu dia tahu tu 200 dah tu belum tentu panar. Belum tentu panar mo sini ko na lepas kena misalkan tirong lay balik tu. Kabi bang kasih dah dua. Di situ pemandaka anjung lu. Sekarang ki bunga. Dia misalnya lu kita peran tu kita kurang sing na. Hari ke tayo sing nang sing men tu tem tunda kasing na tato may ku ka. Yan na tinangabari na pas mira. Oh, mentira tiku. Welcome to Hintirotiko. Batu mo. Desa itu lang balabati, barkin sa balabati lang dito. Kalau tu. Orang barkin dito. Om dok. Itu ya. Mo biasa kesang. Cantik kira tu pa balabati to. Ko balabati na di tembolan na. Tio. Pak susun batu. Oh dia ni siya mili. Di pondasi siya, pondasi na parap pikilir ya. Iya. Kayaknya papan dipakai itu nama. Di mana ni? Iya. Tak kapang pa di tarik bisa langsung pamalangka tu. Kena di olah sido ada batu lang tadi tampil tu. Di kantor ko tu batu na tulang. Tidak kat mulon tu. Nang jago. Ampari bulan solak di daya kompresor. Amari bimba am dakut kan. Pada sampah basah itu bro. Jo nun beta berapa kilo? Jo cica. Iyo. Hanya 5.200 kalau sengal tu dah lah. Mana kompresor tu? Sehingga apa tu nun. Paling yang mana tu tracker ini lah itu. Lebam daripada turun ke bawah sini. Tangga bongo tu pakai. Nanti batu merah atau apa? Nasi sekitaran lo pakai batu merah itu. Kali 7.000 49.5 gitu kan. Gitu mana-mana ada. Kasih sushi. Sebab apa pelan tu pun? Yo. Mahal. Kurang bandang apa kita tu? Nama butuh begini gitu yang tu. Tiga lah ni. Oh, tiga lah ya. Boleh. Oh, tidak. Tidur ke sendi-sendi nanti ni bang selama tu. Apa? Gila sendi-sendi. Oh tak, itu berarti keper nanti kan.
Ete oto ite tu mono milu kala. Sto to na ese to se samni ko sulako. Ano nari? Pre galion lain dia to. Labi men nang kaya dipakai to dibanding tu karya ko karya to. Sabah dia na karya to lo itu karya asli na enatana rasak patu pupu. Oh yan, padamihan tili. Dio. Dari kumisapan tinan uli. Dio. Mana beda bisa penting. Lu misapan do may bentuk kekuasaan. Cerita ni kalau memang itu mana? Dia ada temen piar nilai. Nung piar nilai kasi ke lancar winis ti. Tabar ni gara lalu tuhun di sini tu lah. Papin dito din mati oh. Baru kan itu papin dito din mah. Iya tahun le. Iya. Na di muda sidu kamu ka. Kayak indir kita minum niya. Kayak dari itu. Tidak air kasapan. Mana? Ya belum papin dito ke dimutasi. Si bawa yanin yang puna. Ipasimutas sila sa. Kaya no, yun na madya mapigaw kung natali ko kasi. Jadi lagi sama-sama pindah tanah masalah. Ano rin pa si Bobo bang ki sama-sama pinditan ko. Gusto pinditan sa ngalo tayo. Ano varian tu na? Ano rin pa si ulamang ko. Ano rin pa si ulanan, para misatar mo kalasis. Sudu ka to papinditan di kalupinyo. Daya lilikira tu umunena. Anay yung kalumpang. Tadi mo to satu jamat pisam mo. Dia tu yang nali dah Tir-tiro. Sekarang na to lah. Okey nak kita. Ini tahu stop penyeli atau lali ko. Kamu lu ku gagal. Ku gagal siya meron lah. Oh, mahal mana mati le. Cuma pendek tahu yang beromboan nama pendek tu teh. Iya. Mahal macam. Lelaki yang sangat dia. Ano daw statistik paro ni. Lalu ambil dekat vitamin D. Menolo ko material bitin ulit.
300 sa bala-bala to. Ilong kira pinggilingan mo. Buruan kita tu. Ile, sikupo. Agi memang dulu kaya terderete may lancar ba na lang. Sawa si beda kaya kita rekke ba itu puta. De bini kan taman na yan tasu na kwentam na suldam suli. Sabi nang lapuran na natuntaw. Siyam kain na sa amin kudak motok no. Kaya kuram nito ke bato dulu sini. Kasi rame pisa ito sali. Pumila ka lagi di ba sali. Ito sali talak pa ni kaya pwede mo. Sebab tak engkau dapat jong tu pun nak minggang guru kalau di aja. Buat lagan di bawah ni papa. Ya aku tu anu mau pemilih sulio. Apa? Kanang kai lo ko. Ano lakuan tum ko. Laku ni gerak tu dapo so. Pasti pasti na so. Oh, ni lo ko mah terkini. Lukut sematat. Oh. Seperti itu mana? Orang kecil. Ngara ke pang sinema art. Mari mengingi menjode pemakan petai kumbar ketetet na. Kaya asal dia bayi silo rako le. Oh, mana sih sulit beli itu sensudara. Cazzo là con il patuga di TPV ni. Tiga baru kena. Ya, nyamelo kilo anu kira ko bisu lagi. Usau ki kepe. Iya melo ola ruku anu poton. Pengala. Preoccupare itu lalu ruku tembus na. Ya, dah aku udah mati. Sulit na ako tu karkilar bisu lagi. Tukar ka? Bercolo ke rokok kile. Iyo. Dah kau betul ni kile, rokok kile terrokok bang. Tak ada dah. Dapat itu apa dia apa tumban namin lah tu. Asal kampung dia pernah main lawan kemasan ni. Sudah biasa banol ke batu ramai. Bah, Tu kami nak tarik pernah ni bang, pare pembawa tu mesti tak pernah nak bukan namin. senior bang. Tak pernah rinca bang kutira. Bisa sakit kesam dia tempe. Itu dah namin. Kalau kamar kalau tidur ni kan paling betul lak muka sih dah. Yuk. Niru tu kan tuan tu. Nak budu tu kan aku tu. Wah, Tu kan tu untuk bebasan. si mami itu kalau kamu itu apa ni kalau Ah, tapi tanya Pak Abu itu Pak. Tu kan ni. terseki deh. Terus sakit deh. Weh, pentingin. Pentingin tak
Kuntingin lah ketuan terek yang gitu tuh. Iya. Timur ke kumalangan tidiri itu tabrak eh. Mau korek kita na neselin. Oh, iya mana tuh? Oh, iya teh. Masam gisol itu na. Iyo. Sige kita deh jo sebab kumpam torom ko nakulap po to puro ko to. Atar kulap po way puna tumbus ito. Singkili. Sebab kisol kimaso ding to aku pam toro. Kaya iyo. Uyo cocok kita nih. Takala limba perkat ini demi sewa anu ni. Kau nganan liun, sedangkan kita saya mikir malik. Wah, ini nongkrong ke undangan itu. Kontingin ko yung mga. Kontingin. Main kontingin to semua masih sang tu. Tingin tondo kulitak. Iya, ketiang tu benar semua potong. Mani. Sampai dilipat. Tay ni. Kaya itu semua ini tingin. Oh, gitu ya. Ini bisa semal muka. Mangkok. Oh. Ini nama kita habis tamu. Bahaya untuk tidak lali. Bahaya. Nalamanin mo na mga kendaraan dire misa pa kecamatan rek kita lah. Termasuk jalur kabupaten kita ini pa. Itu lah. Tiga luri. Yang satu saat dilebarkan dikit ini. Ay nan risiko dilebarkan tim na sa Batu. Yang labu luang karena. Yang tulan breaker batu itu lapire sih na pura. Termasuk tahan dulu kita aspal terbawa ini aspal dulu itu lah. Iya, itu yang bang. Ano kita punya spot dulu kaya, yang penting tayo na kita ngiwi. Tergantung lu kerja tu dasarnya jongin nama kerra. Nah ini petis biasa ki gara-gara Karena tim ini ada serhan yung lu lah. batu-batu nasa. Di dalam kampung kan di Batu ya dulu namanya. Oh, nak kecamatan Tikala ya berarti. Limbang Pangadin, kecamatan Tikala. Weh, dulu ke kecamatan Dilendi terampur ke kemana deh? Hendak dia berarti dia belok kiri rokok. Ada tu sekolah. Dia lalu tu kerang tinggal dulu, tu di sini dulu.
la panza ti namro mi più dulu ram pampa to panza na ti perpisiato kalau mandumi mau kayak melangkah itu tidak mandu melangkah itu bayar ni di le baru punya apa tu le Oh, yo baru kemudian ti. bagian labur dulu jumlah penduduk dan dia na bisa tahu lu kalau misal bisa atau bisa kita mau jauh tu oh bisa orang kena jama dia wang kapal Pak ni elin mar kapal ni paling nanti kat tu tahu halo Dali. sekretaris Limbang nan aduh may apa sama tu Limbang apa dah Yang kepala pitu. tanya kipal anam rata-rata yang nanti otan dia tadi Krista Oh iya, jadi satu. Kristen LGX pasti tuh mengajin di sini. oh sama ni pokok keluarga tendang dia tu kena pemundur itu le ya pemundur ni saya pilih jaga tu mesti di papa Menyali nih. nyari ngerti dia nah dia tu saya pilih tak ada Yesus itu kurang ajar lu mau kalau dari talo sih dojo betul. Kai keluarga. Bayu dulu. Kayu apa kote? Aku mau kayu uru. Pasti bukan baik orang. Oh. Aku boleh pukul. Tar kami sendiri. Ya kan, kita coba dulu kan. Parit lalle deh. Yang kata na tuh itu tuh si Peter Rutar nak tu dia pede budo tu. Tapi talingan-lingan nalalan negara kini khusus lain istam. Si mabel ini mampu mundurnya mungkin agak segini pak ini. Dua kali pun umur. Istri yang milasa nih. Iyo. Ayam tu yang tola satu. Kenta tu kasi pangalan ko to ni apa sana? Ni Barira. Wah, masih selalu gila si tamu ko yung to bosu. Dek pas tamu jupri na mga baki kay dom nem tu. Tamu jupri jong. Ah, untung na ni mapumundur lang anan ni. Bisa berkali tayo betul to yung to tukarang ke Oh, kijong nih. Mam gijong may na mag-asa eh. Nalati susuk ni Roko.
Lancar memang Pak trek ini, itu menjadi mudah trek. Dito na rin orok ko. Oh, orok ko. Ngaruh lagi deh. Iya. Aku sampai titila aku bitik tinggal aku pernah. Oke, sampai titila kenapa nolak? Yung rekisyo, tim rekisyo makin ba? Oh. Oh, asa apa mate? Ano mate? Hindi pa mo. Ito pa sa media. Sa pamorit ko. Hindi kantoro rin sa dito, kantoro. Hindi kontrol sa Palembang dito. Tama sa kanila yung ka. Kasi bikusong. Kami tanya mo kantoro limbang. Oh, hindi. Limbang Batusa. Oh, bino limbang. Kinamorong mali na deh. Kenano baluso na bagong libo. Limbang ng dekade tu di Jakarta ko sa ngalo. Oh, mana sa harga masih na lumuran batat tadi. Untuk na pacor baru ti. Itong susi batu di minyai ke tewe yan. Kanan kiri. Terus Rek deh. kiri. Soalnya kasus ya jalur utama trek ya. Bino berkutim. Sis jalan. Ayo. Terus gini melo tu lalan daya no kayak tiro deh. Tama-tama yung tanga to lalan kay kab lam jong mo to sa kalwa-luwa ya. Ito kaya naman tigil mo daw tila. Sida ado rin materi ba tati. Ada tuh ada materi tati. Para to pelak to na. Oh, sabal sa rambo. Lang dulu eh. Ayo, susun to. Ada. Jer kaya nani wala na sinili mga to sa rambo ito. Wah, tayo ilang bito. Mobil ng real yan to mo. Yung to only. Diyan do kaya batat sambal diyan to le. Iyo. Aja lang poros. Oh, Yung na. yung ano. Sa rambo bay nito le. Maksudnya wala man ito. Mga puto-puto niya. Uy, marka to tulay garagan to. Pembangkit listrik. Tayo na eh. Belum po na pante. Berin po mau jadi dito. Belum
di mga puto na yan cikir natin. Eh? Neri gara laporan. Gara laporan. Oh, dapat pisto erok pati ono si mga di panalak ay meron sa jaringan jong ti. Marto yan. Itu yo. Di cerah. Ya mar mati lampu. Pasti mati. Pasti mati to. Oh, Telkomsel ti. Ya mar. Yung untuk pemancar ke masih bang musukkan ruk. Eh? Yung pangala. Pemancar. Menara siya mura di sa yung ito. Tower. Tawir na yun. Madruk wang kira ko siligi. Kaya na yung pangala aman din matat tatol wa. Ah, tayo na din sa pangalan jangan gayang lagi poton. Lapu sakir kata ko. Tama ba? Pernah ko lang. Tumit tanya pengalaman dom tu kimaki. Iya, kira kalalan to. Enggak ke arah kealalan. Yang mungkin. Buntu Minang, kantor Lem, kecamatan apa itu? Itu tuh sekolah sekarang. Wih, Apa itu? batu kapang. Batu. Lu mau rukul ya? Batu. Batu nan. Gara-gara kantornya malah diperhatikan kan. Kita sa kapwa na rota aram tumba to. Kaya ano naman sa repair na paling tiluan lang ito. Aram tumba. Wah, yung minlaw na ito garang ari natin. Kanan. Kiri. Iya kasi ang tisaw eh. Ba. So, pag yan. Kita na bro. Dito rin. Sabi bos ko, kita ano bukan? Batu lalara ko pingkaron man. O truk ko. Panilim ba ka to? Ya. Oh iya. Oke, yo. Kung bel rok kuti mati na. Lorok ko de. Lorok kali mo. Sino ko tapusa kaya mo ko ito sa. Mo siya lalar ka tusang lo kila. Ano bisa rampor ko kila sa lalalan. Kaya yung tisaw ko to. Boleh. Oh, yung ti. Mana setada anti kibaran ki uran kita majong miti. Ya bro. Ndapi mereka ko te. Tapi Mani dapat ko mga jam di matin. Patat to. Waya ba akin patat to.
Ada tim bisa bata nanti real lo tuh jadi tewian lo. Tapi itu dumuran. Berlumut. Cari nasa ekstrim tuh berlalan di itu. Kami lupa jadi nggak mau siaran langsung itu. Ayo, melo. Ano kalau mana sama dia pa, ano biasa melo. Kayaknya kayak mati lampu di mana kerak ya. Yan to tre kailangan to kiuran ni na bita amin lamang kini kailangan ti. Kita niya to ban asli na yun na ban ano. Berarti yan to ti kana. Berarti na. Yung pa yun. Yung pa yun eh? Yo. Ure. Sejarah dia betul-betul membawa nanti. Oh, ay mana pintu. Oke, bar ke paring di tili. Ya, kira ko paring nasa jarang mo yan dito eh. Waktu. Talang rin. Matalang kaya himili jel dem kan butal lang. Kita aku salah. Muli na talang rin muli kampung. Talang lawan. Betul ko na yung mutu ah. Iya. Una tanam mati itu mana? Maya tam tu bulan lah. Ay, betul. Betul dan niya pakai lumpur. Nasa ekstrim lang di magsilki de. Ya, mau dia dulu kecil-kecil. Aduh, kawam kira po. Ketir lalan siapa tahu ini mel jong mo kese kimat mati. Macam itu kopi si Masuli le. Oh, Iya. sulah kopi nene ni pengalah berapa gitu. Gusta iyo. Yang keluarkan tuh kan dulu nang usar mo po ya. Oh. Oh iya, itu yang sing sunod. Mangka mo. Macam mana? Wow, window. Oh. Kalau buru mo binti ta sini timi na tayo pa niya pa. Kyo to lipake. Iya. Kita material ba nga ito. Nyam trample. Ah, ni na. Ya, ketakuin aturan. Hindi. Lalan niyo. Ang bidin nila lasing ali. Ayan, memang jalan jauh ano. Jarang dia terus kitir nanti nanti. Nila tire kaliba lang ati kusang ang bahay li. Ki kosong. Pwede rapam tilim-tim. Oh. Sampal yang sarap tiri na ato ni. Mendali pulian tomu. Napirtir ni. Oh malas gitu sa uroro mau lima lagi. Kaya kompas lang tilam napi. Ayo. Paling misakil lang kini kompas dadua. Mau diimpang sih mesin dia deh.
Pentecoste ka mga tili. Wah, Katolik. Ito manjari ni. Nakitri. Lagi Pentecoste te kektir pembangunan ada. Ada gerian sepode putih. Itu gusto ko siya pa. Pentecoste mo ka. Asa? Alamelo pa. Iyo, ya kaya ko ti. Main kantor lima yun putih. Oh, Siapa salah? ay patuloy dulu. Dapat ke? Di tila ko kapang eh. Biyam lah ketiyo. Betul. Iya, kaya ayun lang. Jom, tahu ka. Eh? Kaya abu dah tu dia tu dong. Yo, lah. Iya, lah. Ah, tadi mau parkir ni. Eh? Tadi mau parkir. Ah. Yung pa yung. Eh? Yung pa. Daripada ke bawah tu tu. Dapat ko lang. Gua mau dah parkir ni lagi. Mari ko. Hindi, ito lang. Maparkin dito lang. Oh. Dapat ko alat ko lo. Tapi. Kami dia begini ke. Iya. Satu dua.
Jaring. Eh? Dah, kita jaring. Oh, hello.